Туғандар, ассаламу алейкум. Дони Кейджи каналыбыздын катталуучулары, YouTube көрөрмандары, хой көрөрмандары, саламатсыздарбы? 11 октябрь 2025 Сокулук Чүй облусу. Видеого лайктардан тырс-тырс басып көрүңүздөр. Ондай болгон койлорду тартып бааларын сурап билип беребиз. Каналга катталып көрүңүздөр. Достор, канча болду теке эчки серке? 7,5 де семиз экен. Ana bayke. Qanday? Qanchadan surab atasiz? 60 ga surab atam. 60 ga. Qancha baş? 6 baş. 6 baş? 10 mingdan. Qarashani joq arasi. Yo'q, yaxshi ekan etteri bunday. Teri yaxshi. Yaxshi ekan. 12 dan bo'lsa dün berib qo'yadi. 12 dan bersa? Mana ke. Bu yoqda mana ke. Drabilkalar bor ekan. Ilbir deydi. Ana, esinden so'raylik. Kimniki ekan bu yoq? Qanday bayke? Bu 3 в 1 bu? 3'e 1 he? Bardығы maydalайды. Bарын maydalайды. Çöp, jem, sotoloy, jemdi maydalайды туғандар мына. Тропаска ба? Арнафаска. Матавиге менен барасаңыз. Матавиге менен. Мына заказ берсе боло берет. Жасап бере бересиз. Мына сеткалар экен, майда. Номер бе? Ушул номер бе? 0706 02 12 76 деген номерге байланышасыздар дагы. Илбирсти келтиришиз кыбырат. Байке. Баазын айтыңыз эми, жакыныраак. Бааз 22 сурат. 22 миң сом сурап атат мына. 9,5 оборот мотордун. Мотордук, 9,5 оборот. Каякта болот адрес? Мисалы базардан кийин, мисалы Сокулук. Сокулукта экен, Болду. Чалыңыздар эгерде алам десеңиздер. Жеткирүү доставкалар болобу? Сүйлөшөсүздөр, макул байке. Айт кой. 20 байке. 20? Козуңчу козуң? Козу 11. 11. Ургачы эркек бе? Ургачы, эркек. 11, эркек козу. 11 дейт. Канчага соода болду, иним? Соода пока 10 болду. Кайсы? Мого 10го бербеп. 19. Муну 19. Канчатын. Жакшы, семиз экен, Соодаңыз бересин. Бул жерде кой бар экен го. Ассаламу алейкум. Сиз канча экен кой? Кандайсыз? 30 туродом кеми бар. Кеми бар. 30 тишичи? 6 тишке жаңы. 6 тишке жаңы. Качтыбы кочкордон? Жок. Качыра? Кысыр, Канча болду? Жакшы. Мына ке кой. Ассаламу алейкум байке. Койлорубуз канчадан? 16дан. 16дан. Тиштеричи? Тиштери Ар кандай, Соода болду байке? Болуп атат. Канчадан бербедиңиз? Канчадан соода берди айтыңызчы байке? 10 башка 130 миңге берип болду. 10 башка 130 миң бербептирсизде. 13 миңден, Мынaki. 13 миңден. 10 баш. 7 кой. 7 кой, 3 коз. Теги козлар, Ушулардын козлары? Номер айтасызбы? Канчадан бересиз ушуларды? 13тен бербесеңиз? Biz meymanımız bayaki. Meyman? Өзбекстандан келдиңизби? Өзбекстандан келип кой сатып атасыз, өтө сонун го. Мейманга келип кой сатып атасыз. Өзбекстан кайерден келдиз? Anjandan. Андижандан келип алат го буяктан. Сиз сатасыз го? Жок, Чүйдүн койлору туугандар. Байке просто туугандарга келген экенсиз да? Жардамга чыгыптырсыз. Бир Андижанга бир салам айтып койбойсузбу? Anjalilерге салам. Мына достор, бизде Өзбекстандан катталуучулар көп. Жакшы. Кой канча экен байке, кандайсыз? 28ден. 28 тиштери кандай? 6 тиш. 6 тиш койлор 28 миңден сурап атыптыр. Бул кочкордон качтыбы? Кача эле экен, жакшы экен. Мынакей. Бул жерде кочкорлор бар экен. Иним кандайсың? Коз кочкорлордун баалары кандай болот? Бааларын айтып кой. Айта берем, мындай кымбатты. Булар сатып алганбыз. Алдыңызбы? Булар тиш бузганбы экен? Жок, Буз элеге. Сыр болбосо канчадан алдыңыз? Бир мындай көрөрмандар да билип алсын да. Канчадан алдыңыз? 17, 18, 15 миңден жок. 15 миңден 18 миңге чейин алдырсыз, анда. Макул, буйрусун. 20 миңге чейин. 20 миңге чейин. Бул базар жакшыбы бүгүн? Базар жакшы. Жакшы. Рахмат. Оп, бисмилла. Мынакей. Эчкилерди көрөлүчү, эчкилер. Ассаламу алейкум байке. Эчкилерди канчадан экен семиздер? 10 миңденби? 10 миң чоң эчкилер экен, байке. Өтө чоң эчкилер экен. Мынакей карасаңыздар, чоң 10 миң сомдон экен. Булар эттүү каяктыкы эчкилер байке. Суусамырдык экен, мына. Суусамырдан келиптир, туугандар. Жакшы экен эчкилериңиз. Буну сойгонго эмес, мал кылганга деле жакшы экен,
Nomer onlayn qoldirib qo'ysangiz delе bo'ladi. Shundaylarni izdegenler bo'lsa, yoshmi bular? Bunda ele ketadi. Yoshmi negizi? Yoshi? Ma'qul. Ha, o'shanday ekan. Sizga yoqdimi? Bunaki echkilar. Echkilarda tartgan bir to'g'onlar borlar. Qog'ozlar qanchadan ekan? Bilmaysizmi? Nima? Quruq 16,5 Quruq 16,5danmi? Quruq 16,5dan ekan. Erkeklarida, erkek qozlar. Orqada 16,5. Bulardagi o. Bulardagi 16,5 mingdan ekan. 16,5dan quruqqa? Mana. Qancha bosh bor? 16,5 mingdan deydi. Qancha? 45 bosh bor ekan. Alaykum assalom. Yaxshi. Sizniki? Mo'lar, ha? 16,5dan. 16,5dan. So'radim. Tushirib berasiz. Quruq biraz tushib beraman. Qaralardagi va bo'lib qo'yishsa. Nomer aytib qo'yamiz. 509 0509 menen 23 23 58 58 28. 28. Daha barmı? Yoshlarlar. Nima bu? Mallarda var. Ha, bularda var. Sık var. Bular bu. Bular çoğ ekan-da. Mana. Ha. 22 mingdan so'rayapti. Ma'qul, rahmat. Minakey. Assalomu alaykum. Qandaysizsiz baka? Qo'chqorlarmi? Bu ma'lumot berib qo'ymaysiz bu. Yoshlari qanday? Liniyasi 6 oydan 10 oyga chayin. 6 oydan 10 oyga chayin. Liniya qanday? Liniya 4 qo'chqor liniyasi. 4 Vavansan Landras. Landras, Vavanich, Blandin deydi. Bağlarichi baka? $1000. $1000danmi? $1000dan. O'ta miqti qo'chqorlar ekan, biroq ha? Buyursa menaki. Tushirib berasizmi? Biraz var. Moda yaxshi ekan. Aytыңыз. 704 0704 91 91 39 91 nomerine qayrilib 4 bosh ekan. Bulardagi qanchadan bular? 23 ming so'mdan. Minaki, urg'achi. 3-4 oylik qo'zilar ekan. Eneler hazırda satıldı 39 ming. 39dan ketdi-mi? Ha. Eneleri satılıptır dostlar. Çoğ bile? Ma'qul, sodangardı bersin. Qo'zilar bu? Ha, 400-600 30 mingdan ekan onday qo'ylar. Yaxshi. Minaki, semister bor ekan men. Qanchadan bayqandaysiz? Alaykum. 18dan semister, mana. 17dan 23-22 cho'ng qo'ylar ekan bular, ha? Mana cho'ng qo'ylar sem, so'yishqa, so'yishqa mana tizib qo'yib ekan. Bunda gesimin qara olaverasizlar. Mo kishilar qancha ekan? 16 ming ekan minaki. İçine kişnerekleri. Aha, yaxshi. Mo merinosingizchi? 17dan mana. 17dan ekan. Alındimi? Qancha alindi shu? 15 ga mana. Yaxshi, buyursin. 17 minglikdan 15 ga olibdir. Yaxshi. Aha, buyursin mana. Bugun chinında mal az. Qo'ylar az. Teke qancha tug'an? 18. Yaxshi-chi? Ekitish 18 ming mana. Qana qo'ylaringiz? Hozir. Indiyskiy. Только егis 9'ar. Nomer qoldirib qo'ymaysizlar. 707 077 21 02 92. 21 02 92. Mana teke. Echkilar bor bo'lsa, teke izdeganlar bo'lsa, chalsangizlar bo'ladi. Mana. Esmini söyleshingizlar.